Mbere tubanje gushimira abavyeyi mwese, tubanje gushimira abavyeyi bose abashe kwitaba. Kuba muzana abana biratunezeza cyane. Ndokwiye kubakingira kugira ngo turwanye ziriya ndwara zishobora kuzahungabanya abana bacu. Kuba muzana abana bacu bikibwiriza buri gihe kuza no kuri kampanye mukaza, turabashimiye cyane. Icyo two dukingira uno munsi wa none ko turakingira akaduta, tugakingira n'indi ndwara ifatira ku gitigu ngo ni Robert, tugakingira n'ubumuga tubaga impande. Izo nizo ndwara dukingira ku bana b'ukwezi kumwe, tuvuga umwana wavutse none ukageza ku myaka 14. Abo duheza ibitonyanga n'abana barya babonaga ziriya vaccine za buri kwezi, zimwe vaccine za rutine ko murumva zibo duheza ibitonyanga z'amoko abiri tubakingira ubumuga. Naho kandi abo dutera n'amezi 6 ugera ku myaka 14 tubakingira akaduta, tukabakingira n'iyo ndwara ifatira ku mitigo. Rero tukaba twaratangiriye Igakenke, twateye umuhana wa Sepat muri Ede Sante ku kigo nderabuzima cy'Igakenke. Rero tukaba twaje uno munsi gukora ino site hano Muzabagiza, niho twirirwa uno munsi turageza saa 8. Ubwo rero tugejeje amasaha tuzoba tumaze gukingira abana bari bose. Rero twatubwiye abavyeyi mwese bafite abana ngo ntimucikwe, muzana abana uhereye kwavutse none ukageza ku myaka 14 kugira ngo tubakingire indwara zibasha guhungabanya gukura kwabo. Rero tukaba tubashimiye, ubundi dushimiye abajournaliste babashe kutugenderera hano hantu bareba ibintu twahuye navyo hano iwacu, hangiritse ibintu byinshi cyane. Ariko rero Imana yaradutabaye, Imana yarabikoze, twongeye kugaruka iwacu muhira. Ubundi nanone tukaba dushimira n'abatwohereza ino ndubi kugira ngo bazaguma twohereze dukingira abana bacu, nibo Kongo y'ejo. Rero tukaba tubashimiye, namwe murakoze cyane. Ese izi ndwara muhaye mukingira ari aho zari zagaragara no muri Minembwe? Kuri none twoshobora kuvuga ngo twoshimira Minisitiri wa Sante kuko buri kwezi tubona indubi, buri kwezi tubona indubi yo kurwanya akaduta, yo kurwanya mbese n'iyi virale nyine ya Rubero, yo kurwanya mbese n'amahema. Bene izo ndwara tukizigira twarazirwanije, twakoze eradikasiyo kabisa y'izo ndwara ntazi kiba iniwacu. Murakoze cyane. Yego yego. Kompaye mbona saho ugenda uvanga imitima. Waho ugenda uyivanga? Iyi hari imwe gutoba niyo ya Rujole na Robert. Ntangire kuwanime cyangwa reka nkoza question. Yeta kibazo n'umuvuga. Amanze sino rwanda. Mukomeze muzana abana. Charge de
birwaneho Ok, merci. Tuko kige kaduta. uriya muhungu afite ubwoba. Muzane hano. Abana bakuru Kenza, umelizaya. Umugabo. hano mu Ndabagiza rero aho twatembereye nanone dusanze hari imibiri y'abana guhera ku myaka umwe kugeza ku myaka 11 guhera ku mwana wavutse uyu munsi kugeza ku myaka 14 abo bose murabona abantu benshi ingeso nyinshi y'abantu baje kureba